Namakuru yihutirwa tugezo muri aka kanya avuga yuko umugabo muka perezida yongeye gutabwa muri yombi azira umukobwa. Kwizera Evariste washakanye muka perezida murusha imyaka 27 yongeye gutabwa muri yombi noneho akekwa gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umukobwa yakoreshaga mu kabari nk'uko amakuru tugira bivuga. Byabaye mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki ya 13 Mata 2022 mu murenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo mu murenge wa Gishari witwa Muhinda Augustin yabwiye igitangazamakuru rya Kadamakuru dukesha amakuru ko uyu mugabo yatawe muri yombi mu gitondo cyo kuri wa gatatu akekwa gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umukobwa yakoreshaga mu kabari. Ati yarakekwa gusambanya umukobwa yakoreshaga mu kabari gusa ntabwo biremezwa, haracyakorwa iperereza. Bivugwa ko Kwizera yasanze umukobwa hacumbika nijoro ngo amusambanya ku gahato bituma azinduka atanga ikirego kuri RIB nayo ihita imuta muri yombi. Amakuru avuga ko ubu acumbikiye kuri sitasiyo ya Kigabiro mu gihe hagikorwa iperereza ngo amenyekane ukuri kuri iki kibazo. Si ubwa mbere uyu mugabo atabwa muri yombi kuko n'umwaka wa 2020 yatawe muri yombi akekwaho gusambanya umwana utaruzuza imyaka y'ubukure. Yabanje gukatirwa gufungwa imyaka 10 nyuma agirwa umwere ararekurwa. Kwizera yamenyekanye mu mpera za Mutarama 19 ubwo yasezeranaga umurenge n'umugore witwa muka perezida wamurushaga imyaka 27. Icyo gihe Kwizera yari afite imyaka 21 ari nabwo agisoza amashuri yisumbuye. Mu gihugu cya Mozambique ati kudahuza ibikorwa hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iza SADC ingaruka ku mahoro arambye. Ingabo za SADC zoherejwe mu butumwa na SAMIM muri Mozambique zikomeje kuvugaho kudahuza ibikorwa n'ingabo z'u Rwanda zose zifite intego imwe yo kugarura amahoro mu ntara Cabo Delgado ndetse n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, ibintu bibangamiye kugera ku mahoro arambye muri iki gice. Iyoherezwa ry'ingabo za SADC rigaragara mu nyandiko zemewe z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe AU mu rwego rw'ingabo za Afrika zishobora gutabara bibaye ngombwa AU's African Standby Force, ariko kugeza ubu bivugwa ko habayeho kuvugana guke hagati ya SADC ndetse n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe kuri iki kibazo. Bivugwa kandi ko SADC nta biganiro byo mu rwego rwo hejuru yagiranye n'u Rwanda ku byerekeranye na Cabo Delgado. U Rwanda rwizera ko kurandura burundu iterabwoba muri iyo ntara ari ngombwa kuko umutekano wayo. Ubushyamirane hagati ya SADC n'u Rwanda ngo bukaba bufite inkomoko ku bwumvikane buke ku byavuye mu matora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntangiriro za 2019. Ku itariki ya 3 Mata abaminisitiri ba SADC b'urwego rushinzwe politike, ingabo n'umutekano bahuriye Pretoria muri Afrika y'Epfo kugira ngo baganire ku butumwa bwa SAMIM Southern African Development Community Mission in Mozambique n'abahagarariye ibihugu byatanze ingabo ndetse na Mozambique. Bitegerejwe ko abakuru b'ibihugu bazemeza icyemezo cyo kongerera ubutumwa andi mezi 3 kugeza ku itariki ya 15 Nyakanga 2022. Nk'uko byagenze mu nama zose za SADC mu majyaruguru ya Mozambique, u Rwanda ntirwatumiwe. Umuyobozi wa SAMIM Professor Paul Molomo yijeje ibihugu bigize umuryango ko ingabo za SADC n'ingabo z'u Rwanda zifite imikoranire ku rugamba, ariko nta biganiro bya politike byo mu rwego rwo hejuru byabaye hagati y'abakuru b'ibihugu byombi bireba. Ingabo zavuye mu Rwanda n'iza SADC zageze ku bisubizo by'ingenzi majyaruguru ya Mozambique. Hari hagaruriwe inyinyeshyamba muri mpera za 2017, imihanda imwe n'imwe yongeye gufungurwa kandi umutuzo usa nk'uwagarutse ahantu y'ingenzi ku mishinga ya gaze karemano nka Palma na Mosimboa de Praia. Nyamara ikigo nyafurika cy'ubushakashatsi mu by'umutekano Institute for Security Studies kivuga ko hakiri ibirego bya hato na hato hirya no hino mu ntara Cabo Delgado, kandi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryatangaje ko bitaragera ku gushishikariza abavanwe mu byabo gusubira mu ngo zabo. Kugira ngo iki kibazo gikemuke hakenewe icyerekezo gihuriweho n'ingabo zose ziri muri Mozambique kugira ngo haboneke umutekano urambye. Kugeza ubu ingabo z'u Rwanda zigera ku 200 zirinda umutekano turere twa Palma na Mosimboa de Praia ahakorerwa imishinga ya gaze, mu gihe ingabo za SADC zirinze utundi turere 3. Ingabo za Mozambique zikaba zisigaye mu bindi bice bisigaye z'intara yose. Ibiganiro bya mbere by'akanama k'amahoro k'umutekano ka AU kuri SAMIM byabaye gusa muri Mutarama 2022 hashize amezi 6 yohereje kubera amafaranga yaratangiye kubushirana. PCS yabuhaye umugisha kandi ibusabira inkunga n'ubufasha bw'ibikoresho. Mu kubikora SADC yashyize ku ruhande amateka yayo yo kutizera AU ndetse no gutsimbarara ku ihame rya solidarity
ihame ry'uko ubuyobozi bukuru bugomba kugira ibikorwa byunganira bugakora gusa imirimo idashobora gukorwa ku rwego rw'ibanze. Bivuze ko muri iyi dosiye SADC iyobora ibibazo by'umutekano. AU ishobora kwemeza ko ibisubizo bya Kinyafurika kuri Mozambique ari byiza, ifite uburambe muri urwo rwego kandi imyanzuro myinshi cyane yerekana ko ari ngombwa gukemura ibibazo bireba bitera ubuhezanguni bukabije. Ariko ibihugu bigize uyu muryango ntibikunze gukurikiza izi politike, kandi bamwe babona guhuza ibikorwa hagati y'imiryango y'ubukungu mu turere nka SADC na AU ari gisitaza aho kuba inyungu nk'uko abenshi babitekereza. AU ifata Samimu nk'ubutumwa bwa mbere bwa zangabo za Afurika ziba ziteguye gutabara, ikintu gikomeye kuri politike yayo y'amahoro n'umutekano. Amasezerano agenga African Standby Force ateganya ko hakenewe guhuza ibikorwa cyane cyane n'umuyobozi wa komisiyo ya AU mu gihe habaye kohereza ingabo, ariko ibi ngo ntibyabaye kuri Mozambique. Iki kigo cya Institute for Security Studies muri nyandiko gikomeza kivuga ko SADC yashakishije gusa inkunga ya AU mu gihe yari ikeneye inkunga yo kongera manda y'ubutumwa burengeje amezi 6 ya mbere. Mu ntangiriro z'uku kwezi amaherezo yakiriye miliyoni 2 z'amayero yaturutse mu muryango umwe bw'Uburayi binyuze muri AU Rapid Response Mechanism. SADC yizeye kandi kubona amafaranga azava mu kigega cya Afurika cya AU gifite miliyoni zisaga 130 z'amadolari y'Amerika y'imisanzu y'ibihugu bigize uyu muryango. Abayobozi bashinzwe ubuzima muri Uganda mu karere gahana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahangayikishijwe nuko icyorezo cya COVID-19 gishobora kongera gukwirakwira muri ako gace nyuma yuko habonetse abantu 2 banduye iyo ndwara mu mpunzi z'abanyekongo zahunze intambara mu ntara ya Rutshuru. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi uri muri Uganda. Mu byumweru 3 bishize umupaka wa Bunagana uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu majyepfo y'Iburengerazuba bwa Uganda wakiriye ibihumbi by'impunzi zihunga imirwano misha hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshamba wa M23. Benshi mu mpunzi bahisemo kuguma ku mupaka kugira ngo bakurikirane uko ibintu bimeze mu rugo kugira ngo basubireyo bituje, ariko abashinzwe umutekano babasaba kuva ku mupaka bakaja mu nkambi y'impunzi ya Nyakabande. Buri mpunzi igera Nyakabande igomba gukorerwa ibipimo bya COVID-19. Abandi benshi nabo barakingirwa icyo cyorezo n'izindi ndwara, ariko abashinzwe ubuzima bavuga ko hari impunzi zasanzwe zaranduye icyorezo COVID-19. Uku niko uwungirije ushinzwe iby'ubuzima mu karere ka Gisoro Nick Muneza yabitangarije Ijwi ry'Amerika. Hari abagore 2 b'Abakongo bagize ibimenyetso bisa nk'ibya corona, basuzumye tubasangamo COVID. So ariko bari stable, bameze neza, kubavurira Nyakabande mu transit camp nimwe bari. Kuko tuzi ngo uburwayi bwa COVID burandura cyane bugakwirakwira mu bantu vuba. Kuba bari muri iyo mbaga y'abantu impunzi yahunze, ntabwo mufite gukeka ko haba hari n'abandi baba banduye? Hari ibyo dukora byo twita ngo ni contact tracing, nyine abegeranye nabo ngabo nibo twapimye, ariko ibipimo byabo byerekana ko bo batarafatwa. Cyo nakubwira cyo gikomeye, aba bantu iyo bari kuza hari igihe baza banyura no mu mago y'abavandimwe babo, so ubwo bivuga ko tutaramenya niba wenda hari abandi baba baranduye iyo banyuze. Bo bababwiye ko ari aho baba baranyuze? Ntabwo babyemera, ibyo ni uko twe natwe turabikeka, ariko ntabwo bemera ko banyura mu mago y'abandi iyo bari kuzanya Nyakabande. So ubwo batugarurije umurimo mwinshi, kuko twebwe nka Gisoro twari tumaze amezi 2 tutabonye umuntu ufite corona. Nk'uko uyu mukozi w'iby'ubuzima abitangaza, itsinda ry'abakozi byo mu buzima ryashizeho ingamba zimwe na zimwe zo gukumira ikwirakwizwa ry'iki cyorezo, harimo no gushakisha amakuru ku bantu bashobora kuba barabonanye n'izo mpunzi zanduye kugira ngo nabo bakorerwe ibipimo. Cyane rwose twashizeho gahunda zo gupima buri umwe wese ufite ikimenyetso, kandi turongera dushiraho n'inama kugira ngo twigishe abantu bamenye ko n'ubundi twatewe. Twashizemo kwigisha kugira ngo abantu bikenkere iyo ndwara kandi bayipimishe turebe uko twabyifatamo. Twumvise ko muri no kugerageza kubakingira ndetse aho ngaho ni cyane bose uwemeye wese turamukingira.
kuko imiti turayifite. Barenze 1000 bamaze kubona urukingo rwa corona. Hanyuma babyakira bati mbabwiye ngo nibikingize. Oya, barabyakira rwose, ahubwo ni ko batubwira ngo iwabo biba bitabakorerwa, ariko barabyakira nta kibazo bafite nabyo. Hagati aho amakuru aturuka mu gace ka Rucuro karimo umutekano muke yerekana ko hashize kabiri hatuje. Umuyobozi w'inzego zishinzwe umutekano mu karere ka Gisoro, Shafik Sekandi, yatangarije ijwi rya Amerika ko kubera umutuzo ugereranije impunzi zimwe zatangiye gusubira mu rugo, ariko abenshi akaba bagitinye gutaha. For in the last 2 days, no fighting on the other side of Congo. Mu minsi 2 ishize nta mirwano yabaye mu baturanyi bacu, bityo ibintu bikomeza gutuza. Impunzi nke zatangiye gusubira muri Congo, ariko abenshi baracyari ku mupaka wa Bunagana batinya ko intambara ishobora kongera gutangira. Mu kigo cy'impunzi cy'Inyakabande mu mpera zo kuwa mbere hari hageze impunzi zigera mu 12,314, kandi turakomeza kubasaba ko bose bava ku mupaka bakaza kuri iki kigo aho impunzi zisanzwe zakirirwa, kubera yuko tudashaka ko bakomeza gutatana hose. Ntibiramenyekana niba hari ingamba z'amahoro zo gukemura amakimbirane zirimo gukorwa, nubwo mu gutangaza ko bahagaritse imirwano abarwanyi ba M23 bavuze ko babikora kugira ngo bahe amahirwe uburyo bwo gukemura ibibazo bafitanye na leta yabo mu mahoro. Uku kubura ibisobanuro ku ngamba zaba zirimo gukurikizwa mu gukemura iki kibazo bisa nk'ibituma impunzi ziguma mu gihirahiro. Amakuru y'icyorezo COVID-19 mu mpunzi ukurikije abashinzwe iby'ubuzima ushingiye ku kuntu icyorezo cyahungabanyije imibereho y'igihugu mu bihe bishize, bishobora gutuma ubutegetsi butekereza ku ngamba zikomeye zishobora kutagwa neza abahunga. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri wa gatatu nibwo asoza urugendo rw'iminsi 3 yagiriraga muri Congo Brazzaville. Ni urugendo rwari rugamije gutsura umubano n'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi. Muri urwo rugendo ibihugu